Yooyoo gifaataa tanawu hashshu gattees. Yooyoo hashshu gattees ubbaakka. Shin gaashee tawu issi oyshay dees. Aybee tanawu ane oychchikii? I woni gifaataanne masqqalaa dummatettay aybee? Gamma oyshaa tanawu hegaa keehippe aaro sima dummatettay de'ees. Hegeekka gifaatay kumetta wolaytta deriyaassi layttaa laammiyo baala gididi ba giddon sima dumma dummabata darobata oyqqiis. Leemisuwawu ekkikko gifaatay koosetta shaaga woykko koosetta hamuusappe biidi sul"a bizza giidi baaccira qeeraa shuwa woggaa giidi tama sagga ciishsha korima ciishsha giidi gazze woliilay doommidi biidi gooluwa iigetta woliila gakkanawu keehippe aahuwan bonchchettiya gita baala. Hagee sima wolayttassi layttaa laammiyo dumma baala. Sunttaykka gifaatay bayra giyoogaa koyro agina. Eeno masqqalay shin kaashshe? Tanawu masqqalay qassi ammano baala. Ammanuwankka orttodokise ammanuwaa kaalliya ammano baala gididi masqqalay qassi ubbatookka shuway 17 pe'ees. 17 shuway pe'ishin 16 damaray xuugettees. Hegee ammano baala woykko orttodokise ammanuwaa kaalliya ammano asati bonchchiyo baala geetettees. Hagee qassi wolayttaagee laytta laame gifaataagee guulee qassi gifaataa asay shuwa booraa shukettin mi kalli kaa'iiddi xuuggiyo shuwa woggaa galla omarssan xuugettees. Yaaniyo gishshawu eta naa'aa giddon de'iya dummatettay hagaa. Eeno abbo yaatin masqqalaa shuhay 17 pe'ikko gifaataagee shin? Tanawu gifaataagee shuwa gallassay ubbatookka layttaa nangi gifaataa ginaa 14ppe biidi 20 gakkanawu de'iya gallassatun woggaa galla pe'ees. Shuwa woggaa giidi wolaytta asay xeesiyoykka hegaassa. Gifaatan shuway awudekka woggaa galla pe'ees. Shin qassi masqqalan 17 pe'iyo gishshawu gallassatuppe awugankka pe'anawu danddayees. Gidoppe attin gifaataa baalay awudekka shuwa woggaa pe'ees. He woggaykka 14ppe biidi 20 gakkanawu de'iya woggaa gallassa giyoogaa tanawu. Hayya tawu biron qonccis. Ha xuuray geemmido asa ubbawu qoncces gaada qoppays. Yooyoo gifaataa taawoo. Hayya hagalo yooyoo gifaataa kumetta wolaytta deriyaa ubbaakka gifaataa baalawu hashshu gattees. Yooyoo gifaataa.